When nga rod ka aruba ay talaga mga kailala da kita nga panpanag nga napit putam lagarudan naglusulos to pay laeng kaya nangasawan na kukuam lagarudan na pukaw pay laeng weno iti apa-apan narita ay kat hanga talaga para kang ka ayan iso nga kita ipimugto nga ti pag-aamuda kat kusto ay ka dispensaren nyo awa mo makita ito itatakos to itisong ba na kita entangan na laing dagiti mong bat anyway sikat imang okay sama dagito lawa-lawa kung kuna naman lapayon kung napay ni awan tinangabag ka aruba lulukisen kung nadabay mali nata ya Anata ko na, babaro. Babaro ko na naman ni Tony Ferrer. Awan mo at haan. Awan, iti nakita mo yung gusto nga song bata. Ayan, awan nga talaga. Dispensarin nyo. Awanan. Papay, kumita-kita ka dito. Damon lang? Nada na nga ba? Kuna man no awan. Isumanan. Ala. Awan mabalinan, iso lang iti takos gusto nga pugtuna. Kuna man no awan, iso timbagam tatay. Awan nga mapan pag bininsir ko nga nalaing digitisong bata da nangabag. So, pagbalinin na mo ito nga pagbagasan da kami manan. Anyway, congratulations kapot na nalaing ka pumugto. Ay kat mabalinan, sikat din nakita kit nga takos gusto nga sungbat na. Congratulations to 29 years old from Pungpungan Jones, Isabella. Iti sungbat na is Abalbalay. Isuti mo na nga nakita ka po. No taman gusto di maudi ay kita naudi kay nga rod. So may isang plancha ading kan may isang electric kettle di alamid doy Sweet Radio Miss Ross V Reyes. May ang sige may agorbuatkan. May moolaan ng detoy. Namabalbalin kahit itatangal daw may motarayan dito ay Sweet Radio. Urita 30 minutes lang mo dito ayam mo tata. Wow. Kasi diglaang iti Jones. Alam mo, dito may isang plancha kan electric kettle. Ayan, so 35 minutos karo ba? Kalpasan iti alas 12 iti malam. Kita, dagiti pangablaw balong. Padasi man ti bumasa. Watching from Qatar, kung ni Sheikh Shibel, tinagana. No, dek manan, naliwayak ti oras ko ni Auntie Ida Pasqua Clinton, iti USA ba na? Yes. Hello, Jun and Amak, the best vocal duo in the world. Wow. Hats off to both of you. Pakumusta man namin nga kabagiyak, kan iso amin dita Lanao, Bangi, Ilocos Norte, watching from Sacramento, California. From Admiral Soriano, Tinagana. Kung naman ni Rudy Tagatak, watching from Vancouver, Canada. Apo John, Lembangal daw, kung ni Alex Concha Saldua, Tinagana. From Turkey, kung naman ni Badeth. Dita ngay, sigurado ado mo lang nagkablao dita. Ado nga agor kagat sa bali mo dagitoy watching from South Africa, from Remor Lacambra, tinagan na. Okay, nembang daw yung manong. Kung ano ito yung manong gwapo, kablaawa man, dagitoy kaduak, ditoy nga maturog, ditoy sirok ti, pangarandungan. Kung ano naman, what is pangarandungan? It's me, Olan Manuel from Patol. Pangarandungan? Oo, pangarandungan. Dito tayo klan mo, naimbanggal daw yung mga idol, kablaawan da kami man nga madamag dingdingag man dito tayo planas Ramon Isabela, siyak ni security guard Banyes, kastamot na kita kakadwak dito ti Vera Hospital, para guys man jay kanta nga Kailiw Kantula. Aja request game niya ubing tatay sa Sewet. Si Sewet, that goes out to sino man iti ni Papa na nga kambong, lagi kakabsa na di Ramon Isabela. So far, dati ko bingan nga agte-text kada kami iti Mosta. Mano tewan na data? 9 years old. Kuna ni pero damat di abroad. Kuna naman ni father na one. Kuna ni father na kita pulos nga di na kano kay ti pumano ti balay no kas nga Domingon. Di na kay tagbuya ti TV kay na kano iti ating dengeg kanya men. So kiso kisanet ti Siwit. Si Siwit. So balong dayo yan. Iti sunata nga maipaikeng ka agraman ka digiti familyam dita and all the Toledos ita Ramon Isabela.
25 sang kastoy tikinan taming Jingle. jingle. Awat tun dinukmaa un ka ay ayama intaruk ta amma sisiwit unna ata nukad no gamanyo to kayan na imayo iso nga amaan nyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa burburon ko. Sumurang no agmanyo tasa ko dinampaamo. Good PM, Kuya Jun at Mark. Pabati nga po kaming lahat dito sa laundry. Sila Kuya Mercy. Nabasa mo tayo? Tayo nabasa kung kadakan ka, ano ulitin man. Ajibuan ka no, request daw. Okay. Oh my God, nakiktutak. Father Clarence to Kuya June and Balong watching from California. Enjoy listening to you both. Wow! Thank you so much, Father Clarence. Ayan, marami tayong mga kaibigan dyan sa California. Gulat na gulat yung dalawa sa labas ha. Imoy ko binisita, igaw di sugot na. Nangitlog sinuwa, maam-amaan siya. And ito man ang Florencita Bermudez. Ubi Alonso, good afternoon. maam-amo, mampakada kayo. Nalako mo tayo dukyang, di tama na. Tapno maagaman nyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa burburon ko. Sumurag no agaman nyo tasa ko dinampaamo. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa burburon ko. Sumurag no agaman nyo tasa ko dinampaamo. Okay, datang kita pati sunatan nga si Seaweed as requested by Mr. Toledo. Buboy Toledo. Buboy Toledo. Okay, nga ro, agbubuya kata kami di Facebook. Thank you so much apo. Kat sabay lang kumapa to suportaran nyo. Iti bunggoy ming aduwa apo. Babayan iti panang like and share yo. Dagiti videos mi sa YouTube. Ag-subscribe kayo, apo? Di YouTube apo. Di ko na kang di Facebook. Katandani kami apon. Gumasot ariw-riw. Iti subscriber. And with that, ada maawat mi apong award. Iso nga, tulungan nyo kumapa. Dagiti pagayam yo. Nga maragpa mi. Data nga arapa mi ang karoon iti silver play button. Apo, napapala. Actually, ta aduman. Hanga millions iti viewers mi
ngem million the views iti videos men. Ayan, and iti pero kami lang nga po is sa nga gasot ariw-riw nga subscribers. Ayan. So, no, dama mo yung Ilocano at the Gmail address na. Okay, please tell them to subscribe to our YouTube channel entitled Karo ba ko na na. Nandan yung 80 na, nakita-kat tayo. Well, dandan yung basi lang yun. Apo, nga kanito, 80 kami. Okay, kung na roan dito yung Facebook Live. Happy Sunday to you, Kuya Jun and JM. Alak man dito yung gundaway amang kablaw. Gagitay babalasan ko nga naglipas ti grade 7 ni Charmaine Day Tolentino ken ni Hardane Grace Tolentino. Wow, naglipas ti grade 9 mat kano. Ay, kanyo ti regalo ta kita ang obing apo nga nagan-anos. Kuna na ba naalala na ti overall top 1. Wow. Injay New Era das Marinas Cavite. Oh. Congratulations mga anak ko, kantay lakay ko Don Tolentino. Congratulations met ken kag yaman nagtadda ka nga kanay namang tartarabe kada kita duwangan nakta. Bay ti kadak ditoy balas iti I love you and I miss you all. Nagsaya at mata kita. Kita aman talaga nga inaiwanan natin anak mo orin o dayo ka. Bigyan ng award yan. Patulodam nila kayo. Bigyan ng jacket yan. Okay, kung naman ni Cecilio Garcia watching from San Mateo Rizal. Uy, San Mateo Rizal, yes. Manila. Rizal, Lagarudan. Ay, oo nga pala, iba pala yun sa Rizal. Meron ding Rizal dito eh. Rizal Street. Ang tabi Rizal, Jibalay. Ano? Gurabis. Jose Rizal. Gurabis yun. Picture ni Jose Rizal. Kablahok man ni Craizame Bragas Baroga at taga-Abra ni John Lloyd Campos. And of course, Flomar Viloria is watching. Good afternoon. King kakabsat, bali mo mga lukatan dito, ha? Rajom dito abay mo. Si Father Clarence pala yun, ano? Yung Alx Concha Saldua yung pangalan sa Facebook. Ano na gana? Alx Concha Saldua. Ni Father Clarence. Okay, hello, okay. Father, kamusta? Ay, wala dagayang kablawon na dito. Ikaw na nani. Natuyo, deja yun. Nagiti parishioners, iti San Roque Paris, iti Ramon. Pagpakablawon na ni Kwa ni... Kamusta po kay Ate Juvie and Kapitana Lourdes? Kuna na. Nagiti kayang familiata mo at ligita balay apo, agpapapedicure kan manicure. Okay. Okay, it's quarter before 1 o'clock. Idol tuloy ti pumalsi karo ba? Apay kat ngamin na siyang malipatan, day di na'y dumdumang aldaw ti dua a puso, nagsinggalot ken naglinailo, ngem iti apagdarek mat, nakasara ti baro nga ayat, ket ti kari ken sa patam, namimpinsan mo a pinunas. Siya sinut mangipagaro, ngati ayat mo ket narukup. Siya sinut mangipagaro, ngata pusong ket naulbod. Ngeno napatek kumang, ni ayat asinangaltam. Di mo kumain palubos, nga nagbalaygi ni sulisog. Apikat ngamin na siya't malipatan, day di na'y dumdumang aldaw. Aldaw ti dua a puso, nagsinggalot ken naglinailo, ngem iti apagdarek mat, nakasara ti baro nga ayat, ket ti kari ken sa patam, namimpinsan mo a pinunas. Siya sinut mangipagaro, ngati ayat mo ket narukup. Siya sinut mangipagaro,
nga tapusong ket na ulbud ngem no napatek kumang ni ayat asinangal ta di mo kumaimpalubos nga nagbalay gini suliso siya sinot mangipagarog nga ti ayat mo ket narukod siya sinot mangipagarog nga tapusong ket na ulbud ngem no napatek kumang ni ayat asinangal ka di mo kumaimpalubos nga nagbalay ni suliso siya sinot mangipagarog nga ti ayat mo ket narukod Datang tabo iti sunatan na palwan sulisog so kada kayo apo nga dumdumeg nga naminsan kat nagdalan iti sulisog ay ket sabi ko mata anton na agpas pa sulisog into no sumar sarano pa nga aldaw amom ti sulisog balong Ano de jay? Diyan no makaigam katikayo tapos ket medyo may slide mo di masalugsogan de jay. Ay sa bali di sulisog sa Jesus. Wan, masalugsogan da jay. Nasakit de jay kasi masalugsogan. Isar jay basing nga. Siit. Nga kayo dito. Ay di gayam tinagdumaan na di sa lugsog nasakit hindi sulisog ay sa bali nga tungtungan hanga nasakit. Good afternoon, Gejon and JM Pogi! Kano? Ay, una, iti kong kunako na. Awak, Mambo Bola! Pagkagilit naman po number 1 fan nyo dito sa Jadi, Nueva Vizcaya, awan sa bali ni Prince Darwin Rivera. Kaya, God bless and more power, kano? Kunana. Na manong kablang dagiti anak ko madama ginanata kalapas dalang naglaba iso the Ruby can joy can kastamit ken Mr. ko nga nakaindayon nagdindingeg iti programa yo ken kastamit iti family Abanto Tiros Isabela rekas man mawulok Mildred it's me Marilyn Bautista ng Dalao Cordon awanan ti panamon nga nagbasa kadagiti dumapay nga messages masyadong marami so thank you so much kadagiti agmas message kitamtama manin ako ngaro di ka matikon taway iti staff iti Sweet Radio 97.7 nga pumugto iti sunata no dama nagdingeg kadakwada anybody from parang hindi sila nakikinig anybody from the Sweet Radio kami ti may nga plancha apo isudan no mapugtuan dati pa ulo no dati nga sunata Anyway, awan sa bali lang yun ti papugtuntan. Iji lang yun sige, jilatan na. Villa Carmen. Jilatan kanta. No sino iti umunang tumawag kada kami nga taga Villa Carmen apo. My God. Mga abak ti may isang plancha. Villa Carmen Ramon Isabela di Baryomi lang apo. Kana mo na jay tatay. Ato yan, handa nga mo di jay. Amman posible ato ilatan. So, iti text line tayo balong ang mabalita ng pagtawagan 0915-071-3686. Ayan, dita kayo po nga tumawag. Aming nga tamagan. No, anya ti paulo na dahito yan. Basta no si asino ti umunang nga tumawag. Ada libre nga plancha. Maalayo. Taga no? Taga Villa Carmen na. Maalayo ito no agawid kami. Makayan. Hello, good afternoon. Hello. Katungtungom da ito. Hello. Hello. Hello po. Sino detoy? Ni Venus Beralta. Taga ano? Taga Bugalyon Norte po, Ramon Isabela. Apo, naglawag mo yung instruction ko taga Villa Carmen laing ti tumawag di Baryomi. Wan. Anyway, kung mablao kabasang kadagiti kabaryo ang itatangkan. Ay, kumablao nakmadagitig ding-dingig dito nga mangipa. Go ahead. So, ito. Excited na launay. Ay, nag-anam isuda anak ko. Sino-sino dadagitag dindingig nga sidigken ka? Dito'y taga-bliss ako. Wan, natin naglaganda. Da Jongjong nga Peralta. Wan, sino pa ay?
De Fernando nga, ni Rudy nga Corpus. Ayan. Okay. So, thank you so much. Okay, thank you so much for calling. Okay, men. Anyway, agure kami pa ito tumawag nga taga Villa Carmen. Balbaring no adapay sumabit. Tumawag kayo na po dito official text line. 0915-071-3686. Yes, anybody from Villa Kasla Carmen. mamok detoy. Sagutin taman deto. Sagutin mo, makitain mo. Sino deta nga. Hello. Up. Pakipatay nga po yung radyo natin para magkaintindihan tayo. Hello. Ayan, hello. Sino dahil? Kilala ko ito eh, ha? Wala ka naman. Hello? Di mo ma... Hello? Hello. Yes. Name? Hello, sir. Anya tinagan niyo? Meron din, sir. Mary Jane? Meron din, Pasyon? sir. One. Ni Mary Jane Pasyon. Uy! Asawa Asawa ni ng Ambong. Kalambong. Ay, nangabakan. So, adamay sa nga plancha dita. Ala, amon. Adang amin... Pumulan ka ng tijubi. Adang amin nakita mi nga pirdi nga plancha nga nangangat iti cord na. Okay, Han. We're just kidding. Anyway, mabalin na po yung plancha nga ipadawat mi keng ka. Alaam dan man to nagawit kami. So kaya kami lang i-check ko mga talaga amot no dapat no dagding kita kami dito baryo. Kaya adam magayam. So thank you so much. Kat kumablaw ka nga roten, Mary Jane. Sino kayo mga kablawan tata? Thank you, sir. Kumablaw na kay kanya da madawat. Judy. Happy birthday po, Kapitan Judy. Yan, kinagagutan niya sa bulat ito, jangan gaan-aan, ko, Marshall Anthony, Nancy, Datimit, ano na siya kami pansit. Nagluluto ka ng pansit. So hanggang gumatang. Ay, manangagas Thank you, sir. Okay, thank you, Giyaman kami, Matt. Okay, Bye-bye. that's it. Our way of saying thank you for listening. Basit lang nga banag. And of course, iti plancha apo is courtesy of LPGMA, numero 75. Kada kita balotas yun. Dama nagtaw-tawagan, nalpaso. Nalpaasan apo, no tumawag kayo pa saksak, antitid mi kada kayo. Anyway, 5 minutos, sakbay iti alauna iti daw. Apo keta, pumakata kami for the first hour of our show and we will be back with more songs and more requests. Kaya nga rod, dagito yan, iti na dumaduma apo nga parabista.